twongeye kugusuhuza kandi tuguha ikaze tukubwira ngo igitondo cyiza kuri wowe udahwema guhana natwe kuri Shimwa TV. Wowe wakoze subscribe uri w'agaciro nawe utarayikora banzi yuko kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tutangiye ku makuru avugirwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho hakomeje kuvugwa imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje gutsindwa bikomeye cyane. Amakuru yacu tugiye kuyahera hano muri teritwari ya Rucuro mu burengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu burengerazuba bwa teritwari ya Rucuro, aho bivugwa neza yuko mu Kaka, Karambi na Cyahinda imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha, aho M23 imodoka zayo zaguraye ziguye muri ambushi y'abarwanyi ba FARDC n'ingabo za FDNB z'u Burundi ndetse na Wazalendo, aho bivugwa neza yuko M23 yaraye ihahuriye n'uruva gusenya hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuro. Ahangaha bivugwa neza yuko M23 ubwo yari imirerekeza muri Mukaka, Karambi na Cyahinda ariho imirwano yaje kubera ubwo bazaga kwatakwa n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB na Wazalendo. Ahangaha bivugwa neza yuko M23 yatatswe n'ingabo ndetse nyinshi kandi zifite n'imbunda z'imisada, bikaza gutera imirwano ikomeye cyane muri iri joro kugeza muri uru rukerera, aho abaturage bo muri aka gace batangaza neza yuko amasasu yaraye avuga ndetse ubona yuko ibintu byahinduye isura, ukabona amasasu avuza induru ndetse harimo n'imbunda z'imisada ziremereye. Ariyo mpamvu abaturage bo muri aka gace bagize ubwoba kandi batangiye no guhunga bava muri utu duce twa Mukaka, Karambi ndetse na Cyahinda. Ahangaha ni muri burengerazuba bwa Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bitangazwa na sosiyete sivile, avuga yuko abaturage bakomeje kubaho mu bwoba muri aka gace bitewe n'imirwano yadutse hano hantu imaze iminsi itari mike, n'ubwo kuri uyu mugoroba tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2025 imirwano yongeye kuba kugeza muri uru rukira rwa tariki 3, aribwo avuga yuko abaturage batari kuva mu nzu zabo kandi ko bakomeje kubaho mu bwoba. Ibi ngibi bitari bikwiriye yuko imiryango mpuzamahanga yakagize ikintu ikora ikaba yatabara kugira ngo bano baturage babashe kuba babaho neza, kuko dore ko amashuri muri Kivu y'Amajyaruguru yamaze guhagarara, ndetse saho gusa no muri Warikare imirwano imeze nabi aho bita muri Meti ndetse na Muhayu, aho imirwano ivugwa neza yuko abarwanyi ba M23 bakomeje gutsindwa bikomeye cyane n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB gisirikare cy'u Burundi na Wazalendo, bakaba bakomeje gukorana operation kwataka M23 bayisanze mu birindiro byayo. Biravugwa neza yuko ahangaha muri Warikare M23 ishobora kubita kiri kugenzura tuno duce bitewe nuko ingabo za FARDC zikomeje kutwigabiza kandi zigenda zizenguruka ibice bigiye bitandukanye. Ahangaha ni muri Meti na Muhayu ni hato yahegeranye na mujyi wa Warikare, aho bivugwa neza yuko M23 yaraye ihakubitiwe bikomeye cyane ingabo zabo zigakwira imishwaro, aho bavuga yuko tuno duce tubiri twa Meti na Mukayo tumaze kwigarura n'abarwanyi ba FARDC ndetse na FDNB na Wazalendo. Biravugwa neza yuko no muri Masisi imirwano ikomeje kuba imbaturamugabo, aho igisirikare cya FARDC gikomeje gutsinda ingabo za M23. Kwa bivugwa yuko nta gihindutse M23 ishobora kwisanga hano muri Kivu y'Amajyaruguru nta gace na kamwe isigaranye cyetse uduce tw'ibyaro tumwe na tumwe tutaragerwamo n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB na Wazalendo. Reka tuve hano muri Kivu y'Amajyaruguru twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, angane mu Minembwe. Biravugwa neza yuko mu duce twa Gitutu ndetse na Buhinyu imirwano naho imeze nabi, ubwo FARDC irimo irigamba igitero gikomeye yaraye igabye kuri M23 angane mu birindiro bya M23 biherereye muri Gitutu. Bikaba bivugwa neza yuko baraye bayatatse kandi imirwano igakomera kuva mu masaha y'isa 8 z'ijoro kujya muri iki gitondo. Bikaba bivugwa neza yuko abarwanyi ba M23 bakuwe muri ibi birindiro bagakwira imishwaro, ndetse ingabo za FARDC zikaza zigaruriye imbunda zikomeye cyane ndetse n'iz'imisada, ndetse n'abasirikare bamwe namwe ba M23 bakaba bahasize ubuzima. Biravugwa neza yuko muri aka gace imirwano yabereyemo kandi imirwano ikomeye cyane. Abaturage bo muri aka gace bavuga yuko batangiye kumva amasasu menshi cyane mu masaha y'isa 8 z'ijoro kugeza muri uru rukerera.
nanone bikaba bivugwa neza yuko kano gace karimo kakontororwa n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo zifatanyije na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko kano gace aribo bagafite bidasubirwa. Amakuru dukesha ikinyamakuru cya Okapi News aravuga neza yuko M23 ikomeje gutsindwa urugamba kandi n'ibiganiro bya Doha muri Qatar ikomeje gushyirwa imbere. Ubwo bivugwa neza yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri misi yavuze yuko bakeneye yuko bafungwa ikibuga cy'indege, abwira abadiaspora b'abanyekongo ndetse na Chief Nanga akaba yaramushuje amubwira yuko niba bakeneye ko abaturage babaho neza agafungura ikibuga cy'indege nabo bafungura amabanki yose akorera muri Goma kugira ngo babashe kuba bakita ku burenganzira bw'abaturage ndetse no gutanga amahoro ku baturage, ko niba nta bindi bifuza bakagombye kuba barakoze ibisabwa kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza. Aya ngaya niyo makuru twari tubafitiye muri iki gitondo. Wowe wakoze gukora subscribe uri w'agaciro nawe utarayikora yikore kuri Shimwa TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Amakuru yacu nakagaruka kuri saa 12